pangarato. So ini mana pangarato? Pe bersih mai. Ojok, sedih ho. Ho dia mau cok. Merusi. Sini ada si jauh ni si labukan. Marangin nangit doi son mau piat di jauh. Ada maru si jauh silabok ko ojok. Baru ngutung sih mau ho. Mau cok. Kan mula abang ni situl pusat pangarato. Anda bina Natal terbarui. Ali song ni mapi mas pangarato. Rakul pusong ni. Mau song dia naik masuk ni pak ojok ko. Bagi maru ngutung ni sani. Isu sama rungutung. Tusuk ko mo jauh mau cok dah. Mula si pangarato. Tok song ni ma. Atau roy betu jauh ni. Nanggo mangalimang nabi betul tiba dah harong. Mau cuma ucok. Masuk mo. Ikut to bigwa haron ning lenon na to. Itu udah mau ucok atau isi hamin kin hudulkan. Nanggo mangajak kami lah tu lapu apa saya minum dah ngoli mana. Baru sigaret nape bawa sabuk kusung pihak kosong ni. Oh maju. Buat masuk ni mangarat tu. Jadi masuk dia pak ucok. Turun ning lenon na to. Tung dia ajak nyanyi minat tu lapu kah minum. Gua nampai mana pangarat tu. Oh maju mau ucok. Mang natalilen pas sigaret ni ba. Bolak terlihat ni nangga pas 100 ba 50. Bon. Lahol sigaret ni sakku ni mau sigaret boleh. Kalau ni mah, apa betul nak mau ucok atau ruben musuh ida ada buti katong nakan so itu dompen. Huri pun neng manita harga 100 silen tu mang harga 50. Apa dah ngarong? Namang garu hai ni mana song ni. Ang gusto ni do apa ang gusto marebang di mana tu ama polo mangarat tu. Ang report do nang yang di pangaratonan. Tahu hiyo komando ilien harga 100 ni belang harga 50 ni. Putawu hu makatay. Supply hu macam mangarat tu. Asal ro tu pak ucok dah. Ni report do di pangaratonan. Ripuhoro tu tabu-tabu asal liba buat he pengen song ni. Nala nang masih holi du tu na ipala-palay mana mulak. Pala hola nang kosa di sari honi mana. Oni tersi mangarato to mangarato. Ang song ni tong ang siri isok kali ho ka pangarato. Yo kuko masih holit. Puto ho ina marha cita-cita to inang pangarato na. Nanyang mga linarga sa ros ni manang arga 50 nimo. Bi mana bi na sorong hepeng ni. Terus saya negatif dipikir kok si cara positif dipikir itu kepengarat tu namu lagi nang terus tebu-tebu naning japo lenon nama masuk sigaretmu aja kon no minum tu lapan betebu mau bana tu ni bisa nang di panu ak keluarga ni baru pi si terus song ni ro makatan dah mungkin mau ucok anggurang na gudak kepeng na anggurang na mabuke na gudak si pangartunan dah mungkin mula gimana maju lagi si jugul masih pak ucok ko bol pal ni doktor dah. Jadi saya masuk mau ke pangarat tu mula lagi tu hutanan. Letuk bukit doi bukit pengen nong mamok rani sudah iban mula tu hutanan. Jadi puhoro betak nong ngeliling dang mula. Pada saat tu irencana ho mula nata pula nong kos na. Asik ko ibu tu ho mesti na mangutang betutok ke ne mangang tok kapos ne sabui mana mula. Jadi dan ko dulu mamora pe sabui mula pe pangarat tu nanti. Kalau ala ni taro jar ni sihul pe di usaha do di pala-palai mula kate. Dan naik ko dulu gudak kepeng na. Deh mara. Maka anak pak ucok mangarato seseli. Saya betul sungguh dia cing di pangarato na. Pola madep dia betul. Ayo friend, pulang kita ke rumah kita. Mak ucok kon disuruh nalo mangarato. Ini tahan na mangarato. Sungguh hidup kon izol mah. Bulu huta ba pisang sonang gumela do ba pisang na huta ba. Atur mula kamu se. Alipas 200 tu ni dok kon mak ucok yate. Mula ka lagi belum tentu lah na gudak kepeng na. Jala bulu mula tu ta dang naik ko jolo mamora. Dan naik ke jolo gudak kepeng. Lori puluh ribu bolu mangaratu itu tabu. Tinggal mangahut, tinggal majuput hipengi di pangaratuanan. Apa nak kapiati? Itu ngdo pihak kadong pangaratui. Naulu disuka-suka mula ala Natal mang tabaru masihul tuana. Gimi disuka-suka mak mungkin atek nama rutang-rutang dudi be mang nama notron. Mang ni papung-pung sa taon sarong ongkos na mula. Ngasalah hik kapiaw ba? Ngasalah pemikirakku, anggap aku tu kadong aku pangaratui. Si hurip pudo bolong mula pangaratui ala ni hulik na ala nang nanggo dile ni ba marisap nang nanggo dile ni ba harga 100 mang harga 50 nang nanggo dia jaki betul apa sendiri pola ni hulik na sendiri pudo ato gudak ki mabuke meka lagi mangalaja bugu mangau pengi pangaratonan tapi dak kape itu ngdo pe marsikur-sikur na di ba so di huton na mangulayate lubilusin na mangulay di hutok kape mo lisol do malo di do pe nang layo betul dang lao ning daung boli pangaratok kape borak do manugut mula botare Toto mamardalan hulum. Murah do tuturon na mga ratubah. Alisa do to ka pangaratu. Mulu bertahak kalagi suwang nampai marcit tacit. Dili pa so una ni Kalau ning mga murong man di hutom. Karejo pa malas. Kalau nila takko suruh karejo. Kalau nila pa ama tur suruh nila pa mujak-mujak. Pak Jo. Nang tu dia rupi ho. Tu saan ma uco, tu lapo di stokin. Tu lapo dia rupi ho Pak Uco. Lala ulo na tu lapo karejo. Lala tu lapo. Nga
borong inon. Memang tahu dong baru nginon mau ucok dah. Ah, bistola na baru itu tahu betul apa langsung hari. Ayah udah pok mesti dilapui mo ha. Pikir mesti dirulak tu lapui. Ada pok mesti ni. Bahasa orang udah putus ini. Oh, betul udah mau ucok. Mau lawa tu lawan isi monggok mojak terus. Malu ada pasti sekret tu di sini. Minum pupe malu ada nol. Sedih nang dalam nama dua. Pasti karena ni pak ucok dilapui pikir lu mula kulak ha. Hudul macam tu, patut orang macam tu. Sedih dalam naho dapat pasti karena dilapui hudul suku macam tu. Mau ucok kau dah ditusun. Lain betul sonar ngain lagi suasana Natal lu tabarun. Halo ma, kau tu main sonarion suasana Natal lu tabar. Sedih hubungan negabe adong pasti karena mau dilapui hudul suku macam tu. Ima, ibu tuh udah be. Kan bulu suasana Natal mang atau baru, kagurang dulu mulak ke pangerat tu kan? Oh lo, sekarang udah memang kena mulak pangerat tu. Ah hubungan ni tu. Ima, jadi bulu pas song nom musim baru, Natal atau baru gurang mulak pangerat tu, kita ikut ringgas dulu tu lapo. Ala rodon nak ke pangerat tu minum tu lapo mang menu sigare. Isi metu kita moja isi metu monggok. Bulu ron kalaki kan nak ke pangerat tu kan, atak di jalang, atak di kata-kata bagak. Bayaron na ron minum tanah tajaloy. Sigaret na tajaloy. Almost ile mesti 100 200. Ima, Bukan ni di hapo, iharapok ko eh. Bago na may pangarap to. Ako suni lura. Mula-mula pangarap tong ikubulo dibayari akka kopi ni nailapoy. Sigaret ni parla na nilapoy ak kanaroy si. Jadi buha mo siya mabulok ka parhiping pas mula pangarap to eh. Ah, dang mungkin. Dang mungkin. Ah, dang mungkin mula ka lagi sa pangartonan dang mabuan hepeng gurang. Dang mungkin nung kus lepas pasan. Ido makana si Regina wala mulai sa Natali sa tutabaron. Regina to lapo maucok. Si Sima monggok kan moja pa si mangitipik para akka pangarap to bolong aron nun. Wala ron ko merong pangarap to. Ngaro siya na ora ko kan terus jalo mo sigaret na reggaetong. Hujalo kopi, mang na kopi susu. Ba, dibayari nun noni. Makana hurok kon maluwa dong ko pa si sigaret to. Do kopi ko, do tes manisu. Mula si hulun na moja ba dilapoy. Apalagi di musim Natal ta baru so no maucok. Oh, nang ni uro di lalon mula ka pangarap to eh. Naripuho uro to nung taw-taw hiyak kalaki mangarap to. Mula mabuh hepeng go. Jila mabuh hepeng kalaki sila nung uro to ho. Diyak ka na tuto na ang gina, abang na, iboto na. Fitur sa taw-taw hiyak di lalaho di palyani si dilapoy ho monggop po. Tang mila ho. Masuk peluru milo maucok. Ah, kuan na pinasal to baru. Seselido sunguni. Sa taon do. So na 2 hari sa taon baru. Tormelo ni mo. Oh, to ni di lalaho. Ibu to ho laki maboke pinggo koroa. Ibu to ho laki mangsung di pangarat to na. Oh, si mahudul lako di lapoi ho. Ah, ayo na pala ya maucok kon. Buhay masa Marisa biba. Malupa si sigaret ni ba. Malupa si tes ni ba. Ada musim wakatung ni ba. Betul. Kau berbonus-bonus di ba. Nang ko pala di musim Natal lu tabaron. Pauco. Huruk matu ho dan. Boloning do tabo-tabo sigaret mu di musim Natal lu tabaron. Karejo ho. Buat ulam. Halaki pinakarejo do di luar nadawan. Iba nadong kosnya laki mulai tahun. Dang ning ngalet tu ho. Mga bayari pa sigaret mu. Mabayari kopi di lapan. Unang gabi tabo-tabo na di hapo. Diharapok ko sa dungamu. Haton na mo ho. Mail maro tao. Masa kami mail horo. Ado na bang tipid palaki gabi ho mail. Ah, na pala masalah. Sesalido. Bay majo kerjo ko jodi jungi taon nun. Bigi da pa uco rok ko to. Dang na hular ko la tu lapoy. Ale si ulaka kumanong kan. Bigi helinay marukunok ko to ho. Akka pangarat to mula pa uco ibo to ho. Dang na si mga luke pengigo. Halaki pe na dihes manugo alangon na botari do. Mula pe halaki to di botoro lan ya ha. Ala ni si hol di ruhana tu na tutuan na do tane. Do tok ka keluarga na. Jadi dang si mabon hepeng go kaya kapangarat to mula tu na be. Sari bo ho. Ah, menang ba ma ucok. Iso maso. Ikola do tulapan. Terala no melu sa bukus. Do sagal kopi kuno di si. Ay dang na horay hola tu labe pa ucok. Ale ingot na horok ko da. Ang goholan ning mangintip-intip kapangarat to hola tu lapoy. Ko kututuk pityo nung nang buyo masuk tu jabon. Ingot eh. Lomo mabulo la. Ucok. Gabi nang pala sa mo masuk tu jam. Tutup mo pitu. Tahi, wala na ni may tibiti pangarap to iban nun. Gabi salah ko mano di luar ngil-ngil yan. Dangarongan nun ba doon ni maucok. Ah, ako na pala tayo dawa tu lapoy. Tumago maucok ko kudungan mo. Alipas ni dokon maucok iba. Bolo si binay so ni no tu pangarap to i. Tok ka taon naro. Olo na nagi malasar ki mulak. Kol mamiring pangalahon yak kadong sa utana. Na si ulo mangil-mangilim. Kaya malas mo lagi mangulak. Bolo tung masilpon nakalaki tuwa na. Balik ko di telepon, dikirim pa si Rotina, bol pas tabaro sa nganon. Ah,
Dang sulah nok kabitu tusong ni ba. Babolo ni jarang din kan. Bolo apal pasti lapu hadui baru pa ni. Babolo kami bayarin kopi ni ba, itu sigaret ni ba, bamali ate. No pala tor terlalu berharap ini rupa ni. Untung narong nutuk kuwi doi badungan ni dah. Malu hiyam yang ngolah ka pangaratui. Baru. Batur mudah minum ni. Turinda do. Baru pangaratui. Itu di sigaret pangaratui. Tor senya dutong medokol. Ibe pe do mah arah sulah nok kabisa ba. Mocok, nang jadi olah ba. Ira mo muita.